жана биринчи кыргыз профессору Касым Кыргызстановдун 120 жылдык маарифесине карата жарыяланган 5 айлык иш-чаранын жобосуна ылайык залкар инсандын өкмөттүү жолун жаштарга үлгү кылуу, эмгектерин, илимий мурасын, чыгармаларын жайылтуу, жаш муунду мекенчиликке тарбиялоо максатында өтүп жаткан салтанаттуу иш-чарабызды ачык деп жарыялайбыз. Салтанаттуу кечибизди ачып берүү үчүн алгач Исхак Разанов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Чыныбаев Мирлан Кочубековичке берилет. Бирок Мирлан Кочубекович майып иштери менен кеткендигине байланыштуу сөздү окуу иштери боюнча проректору Элеманова Рима Шүкүровнага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, келгиле кыргыз тилге кайрылган каралаган инсандар. Бүгүн биздин кыргыздын чыгаан белгилүү инсанына арналып отурган кече болуп атат. Касым Кыргызстанов агайыбызга бул киши жөнүндө айтып кетсек, баарыңыздарга белгилүү кыргыз тилинде өзүнүн зор салымын кошкон, ошол эле араб тилинен, латин тилинен кайра кириллицага өткөндө ошол кыргыз азыркы биз билген кыргыз тилинде колдонулган таанылардын баарынын ушул кишинин эмгеги десек болот. Ошон үчүн бүгүн көп иш-чара бул кишиге арналган соң, инсанын чыгаанына арналган соң, баарыңыздарга ушул кечээ көңүлдүү өтүшүн каалайбыз. Балким ар ким өзүнүн көңүлүндөгү нерсени табат деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Кийинки сөздү Исхак Разанов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин өнүгүү жана мамлекеттик тил боюнча проректору Төрөбеков Бекжан Төрөбековичке берилет. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, биздин бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук тил комиссиясынын жетекчилиги катышып отурган dilekçe колдоо чоң мамиле. Сондуктан бул маселенин маңызы чоң. Бүгүн өкмөттөр Кыргызстандын көп кыргыз илимий уюштуруучу тил боюнча билимдерин айтсак жетиштүү. Мен айтып келген нерсе, мунун эң бир маанилүү нерсеси кайсы заманда болгонун көрсөк, ушунун өзү ал кишинин ийгиликтүүлүгү, ал кишинин даанышмандыгы, анын ишинин жоопкерчилиги. Кыргыз тилинин башталган тартиптери, анын маңызы боюнча ошол убакта биз башка өлкөдө турганда кыргыз тили, кыргыз элинин келечегиде айткан өзү ушунун эң чоң мүмкүндүгү. Экинчи айта турган нерсе, ал кишинин жалпы ишти, эмгектерин көлөмүн көрсөк, эң чоң билүү. Ошондуктан бүгүнкү иш-чаранын маңызы жалпы эле элге, жерге тил болгон мамилени жайылтуу, ал кишинин өзүнүн өмүрүндөгү ишиндеги болгон эскерилигин таратуу. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз буга чейин ал кишинин өз жөнүндө кагаздан кеткен окшоп, бүгүн ал кишинин өзү байланышкан стабилден көрүп студенттерге, жалпы жамаатка ошол адамдын турмушунун кандай болуш керектигин, турмуштун канчалык кең боло тургандыгын камтыган окуя болуп, ойлойм, жалпы университеттин ишине жүргөнү, жалпы эле адамгерчилик, инсандыкка болгон мамилени жогорулатат деген чоң үмүттөр бар. Рахмат уюштуруучуларга. Анда эмесе бардыгыңыздардын назарыңыздарды Исхак Разанов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кыргыз тили кафедрасынын жалпы жамааты менен Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актеру
Ömürбек Израиловдун жана университетибиздин биринчи курстарынын студенттери менен биргеликте даярдалган Залкардын өмүрү жана тагдыры тууралуу жазылган Ömür жана Өкүнүч аттуу спектаклине көңүлүбүздү бурабыз. Микрофонду өчүрүп коюп. Касым Кыныстанов 1901-жылдын 10-сентябрында кереметтүү Ысык көл жергесиндеги кыштактагы Чырпыкты кыштагында Береке, sen kaydarsın. Bereke, sen kaydarsın. Ben biyaktanım. Biz biyaktağız. Sen kaydarsın. Seni kaydarsın deyip sana andın çırancı. Dengirim koldanım. Hamalessin göz jarabım. İmacağım. Öyle oynamı. Kandan görü. Uğurluğuz kucağıysa. Karasam. Göz. Mordu. Zihnleri özüm. Desin. Basa. Balağız kat koymayın mı? Eğer sen makul bolsan, bu uğuzun adın Kasım dep koyalım. Kasım. Yaşat.
Oğlum, senin adın Kasım. 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 Sen bilirsin. Ben oğlumsun. Yeni çoğaldım. Akıllı, zirek olsun dep beşi gırgırda bir adam. Şimdi Oha, burada bir ben davay. yok. Ben uyalamam. Sen arkamdasın. Makul. Hasretli ıslık pencergesinde öttü. Islık gördüğün tersini. Hasım'ın çarmıhçılıkla ilgili olmadan tersini izle. Kasım, atasına öyle yakın olmuş. Atasının katılarını coşu için. Özbek dini mektebine okuğa bergen. Turganda takdir biyle barra kıymaz. Takdir biyle barra kıymaz. Varında kökrüp pödartın sıymaz. Varında kökrüp pödartın sıymaz. Tübölük ilaganın tının tappay. İlaganın tının tappay. Ah kagaz amanında canım durmaz. Ah kagaz amanında canım durmaz. Car süysün, yürübülsün cayıp uçak. Can süysün. Gençcik, arkinde var özünü çak. Gençcik, arkinde var özünü çak. Tadların arkasına baylanışkan. Arkadaşlar bayranışlar. Vermet çaç, kanaralar. Uçak. Vermet çaç. Kanaralar. Uçak. Balam, tamam hiç olmasın. Apa, benim kursağım top. Neyse apa, ben cuma yoğunda kim oldum bile. Ay tamam balam. Ben cuma yoğunda adamların katsıvatın caygın gele. Kırgızımdın, geleceğin oğundağın gele apa ki. Kada saldığız, ene dili saklasa ki. Kanday sonu bulun apa ki. Kahvayı bak. Sözsüz. Balda, türlü mesleği okukan yönetim. Türlü. Kahvayı bak. Zamanınız yaşıyorsun ki. Zamanınız yaşıyor devlet korku. Bir 1916 yılında bu ülkede Kırgız devletinden kalıp kaçtı. Kırgızların fedalarını böyle mumun kasında alıp ülkenin içinde kasında var ile. Kasım'ın iblesi de var ile. Kaçtı! Padişahlığından son Isıköl'de canı turmuş onda başladı degen doğum. Kıtay'daki Kırgızlar Isıköl cergesine kayıp geçti. Onların arasında Kasım'da var idi. Bir gündün amenesin gelgenin benim abamdan açırak kaldım. Abba ki bay, abam vay. Bayılırım seni. Sen onu kapayı kaygırıp balamın da oyunu deyip kaçın. Bu hamla kaygırıp. 1919 yılı Kasım Taşkent'teki Kazak-Kırgız Ağartı Üniversitesi'ne tapşırıp Alcer'de ilgili okunu ayaktadı. 1919 yılдағы
Ömür adlı gazetelere alғашқыларын жариялады. Мына ошондо Касым келбеттүү, келишимдүү, түрдүү атты кызга жолукту. Касым Tanamda oyun güldü tamaşa, ana çok yıldız göründü. Coşku bulunca şarkılar örüldü. Aslında görürsün danışan yıllarımızın sesi. Allah'ta görürsün. Allaşacağını danışanlık seslerinde cennetleri görürsün. Bir bakada çok oturacağız. Beni allaşanlığını uzatmışmışlar. Halil yavancı, selamacı. Bir bucak gençlik görülecekten birbirimizi tanış. Bile başladı. Hemen bana Allah'ı suyu batacağız. Ben aracı olurum. O şekilde bizim suyumuz için. Halbuki tiyatrolar. Parkta bakar başladı. Biz de Kasım gelip görürüz baş koşulsuzmuştu. Buna bir hoşum bizleri. Ayağlık bakıp suyunun kan beklentisizce. Biz sayesinde sosyalizm için uğurlarımızdan aktarım. Tengdik, erkindik. Düşünce bilindik. Aslında profesyonel oyuncular ve aslında işi oyuncu başladı. Çamaşır kuşçuları en amaçlı bir samatik koyacağız. Bizim madaniyetler de çok savunulmuş. Halbuki en amaçlı eğitim programı redaktörü. Koşulcuları Kırgızistan'ın örgütü amaçlı ayrılık koyacağız. Hemen partiyasının çözülüğü candan çalan aslında oluşturan şarkı var. Atam, memlekete gittik. Partiyalık işlermeni Moskova'ya dönüp gittik. Ben Rusya'ya varganımın sebebi Kırgız elim değil. Atatürk'tün kada saltın saktayıp var. Canında türü okul açmak başlayan köpsüğün insanlar var. Beni parçadan çıkar. Şimdi şu sıra kaçaklandığını bilmeyin. Bir 1937 жылы Qasım Tınıstanov Moskvada жүрген жерінен партиядан шығарылып Kırgızistan'a çakırtılıp alıngan. Hey! Bu kişiyi tanısın mı? Tanıyın. Bu Palibanov da. Kalıyorsun. Beni kabinetime ötürüz. Atınız kim? Siz bilirsiniz. Ben senden sorap жатам. Atın kim? Tınıstanov, Kasım. Sen bu bozulgan tükedi. Partiya kulu geldi. Hey, partiya degen sözde elif basın. Ne? Sen yapalım istiyorsun. Sen bana emin alar mısın? Hey, Palibanov düğünlülük okumuştu. Geçer doktor. Hey, çoңдорлорун алган haber yaptı. Sen yazdın mı ne? Oha, ben yazgan. Arkeli bizim adamlar, adam zatı, kat savatsız. Sizleri okşup gözleri sokur. Hey, senin elin hayatta müzikle çürür. Allah senin ölümünü düzlep çürür. Allah Kırgız'ın kada sağlık saklasın hep çürür. Şunu bir koyular. Atatürk'ün baylığı özeydi. Kasım sıradan can sola sıra. Kasım benim için. Adam için Kasım can sola sıra sıradan Kasım. Siz Allah'ta geçtikten vakit Kasım'da götü oturganız. Bir vaka uyga bir tanış adamlar girip gelin.
Kasımda oy boyuna koymaya hakkı için. Bir de apam var eli. Babam da apama verdiğinde. Özüm Kasım'da gözünü çıkıp aratkanında. Kasım'da neyle içeri için kıyım. Canım verecek kanı beni için ödem kıyım katırdım. Kasım sıradan canlı kasıra. Şah! Şalagan çabırın öldü zamanı. Cadı ol. Oğlumu kabaramın. Aç kaçırıyorum. Birlikteki şumşuktun. Gürgü çöktü dastır kondum karardı. Yenet geçti. Yaşap günün körörgü. Nan tabuğa dayar derin tөгörgü. Ante durup. Na adamlarga indi üçün. Baş deyip cürü berip tөгörgü. Kemer güçtü. Al adamga egeter. Barın jutar kanga toybos karacı. Talana arsın kumurskaga şaşpay dur. Eviminde köştü aksan silege. Koşkun dedi! Ölüm bağa sırdana! Bizige seçin görüşöyle yana! Kursur bugün cilde sürgün kalattı. Kaygırganda tamam bak mı bir dava? Ayıp duygun gittin. Kırgızın oy. Ayıp duygun gittin. Çıldızın oy. Kavulan Kasım bahtından. Hocurtum ayrılan degen o. Oşu. Karaçer durak kaydarıp. Hocurtum eni kandaylan o. Kılalam o. Kendi karaça aybalda. Kalkanın gündem insaflar, karangın kaldı kaptalı, hocam kaldın dünkün oy. İnsaflar oy. Toprak hasmadım dünkün tutuldu. Hay gönlüm batır kasından, hoşurtum ayrılan degen oy. Katay gelin. En büyük hastane. Ün çıkarsan Turat benim hastane. Çok. Çön karay. Beti tolo çilinge. Anın var eski. Yok bilbey. Andemlileri жазылған. Çoğup bolğun bizden жерге asılgan. Oşondoğu bir kırgın dinlesin. Taşkın. Tamam olmasın. Bizge çeyin. Bolup gelgen bul jarık. Bizge çeyin kança yıldız gettarı. Sen tepsegen toprakta bir çımçım. Jaşkasındı. Jadat söğü taptalı. Jaşkasındı. Jadat söğü taptalı. Jadat söğü.
Kaynasın yeni sıkır doğuran cenim. Kendi git gezip gelin çoğulan cenim. Görgüncan sürüdümü sağlattı. Jay kalan sen gada ol altın kenim. Barsın be, tüpçü alan iki özüm su. Üstüme hazır konum sallan uygun. Jayılgan soğuda gidip koynumday. Gölbedim bir mesele ürgün bu. Aylanan açılım es kalındı oy. Uçuşta durboyundan sayrap durboy. Duran ko, göz aldımda uşuluydu. Keteysin, böbürükümda uşulacak. Cıltırap doğdun akkan su mandal. Balapan konu uçkan kum mandal. Say-saydan geçe durur gıçıraman. Buğrarı arıların seni kanday. Ah cenim, canıldırdın nenesinden. Dayanıp düşün bize gün beşinde. Gey dağın görüncüle beşke olsun. Mahmacı pomurma şabamene. Çıkıldı demir ayaz gündürüyle. Tak kuru akar kanla karşı suylu. Bu kılar iç pişiren utkusalar. Birisi dışlıklı mükçüklü. Şamcalar can koğunu bülbül dügün. Düşürüp naçar şoğla ülgürügün. Kızırday kumulcudu açuğu tattı. Ünlünün akçirekli mühürlüğün. Aykanı tüpkısırın cürüğünün. Gürsüdür nedikenin diliginin. Kedi ilan, kedi candan aşağı geçip. Candan aşağı geçip sardanı kedi tümü diliginin. Tuğan üfür, kırıldandır saymalının. Örökü, toplu talbay, mumlucunun. Sırtını car çapkan kukurunun. Sağınganın özgürlüğünün. Gün boğulunda suyun yoktu kucağında. Yaş baladay deniz kulüp, deniz çıkan can bulcumuz derin denizliğin. Üstü var, yürümesi var, bilgisi var. Cevderimize cankan deniz soğukunda. Kudurlup, kudurlup bolgunda, bayruğu doğu, insanların standay, çılgın, ulu bulcu, kuşçular. Kadar örgüş oldu çınılda. Ciğerdurada ettim benim koyuğa, kaygısında sırmıydı ağlamğa. Hırarına, öksü önünden. Ölçü olgun, ölçü üçüncüdandı. Peşe bitti, derin denişip karasam, deniz akın, cürek olgun, şamaşır. Gecikken sınıza, unuttu defterini, korkuğum benim kızına, yürüm. Döndü jedi boyda
Күнүзүңдү токтогой, жуучудан жолсурап, ургандырсың алатоо. Баламдан кабар өчтү, санаймын эрте кечтиге, кагылбаган жаш бала кандай жолго түштү деп. Айлар, жылдар өтү деп, кабарсыз болуп кетти деп, катпаган балтыр баламды тийиси мерт кетти деп. Булуттан жолугуп, ак чачым музга боюлуп, көз жашым менен сай-сайды жуугандырсың алатоо. Тағдырда бұйрық болбой шіркін сынбас. Бірде-бір, өте емес бір тағдыр туылмас. Ар пенде өз мойнында ичкичи көзүндө мени кандый опас. Турганда тағдыр бийлеп барга кыйбас. Барында көкүрөгүндө дартын сыйбас. Түгөлүк ыйлаганын тынын таппай, ат кагаз аман жанын кырмас. Жар сүйсүн, бирөө күлсүн жайып жар. Энчи жийип анткинде барыңын жар. Тагдырың ат кагазга байланышкан. Бермек чач, кана бучак. Эселек күнү туман, эркин жатта. Оридип бес айткандары бар. Жайың бар, кайрылгенге тартылдаган канды кайрылган. Бермек жатта. Өлтүрөгөн кулак, сай-сайдан үн алышып түшкөн тойлап, ырырдар сон түрдүү күндө салса, өнүрөн данасыңды турсаң тыншан. Токтобой, канчили кандай, таптаза, таштай туып, жытбатырдай, килемдей, таптаза, таштай туып, жытбатырдай, бетиңди сылап сыйпап, көңүлүңдө кайдан калсын чел жазылбай, килемдей күлдүү чөптүн гүл аралаш, үстүндө малы жатса адашып баш, саргарып сан жылдардай өткөн жыргал көзүң. Жер соғмақ, жер айланмақ, дария ташмақ, күнден түн, ала салмақ, алмақ салмақ, жашақмақ, жарайнымақ, жалын ұшмақ, ескөтмөк, жаны жетмек, орын басмақ. Алышқан, бірде жығылмақ, бірде жықмақ, жарышқан, бірде қалмақ, бірде шықмақ. Dünya meyletteki belden bakkan, buluttan bulup gelgen bulacakmak. Bu buluttu el boynuna zaman salmak, el cibine el aklar boynuna almak. Bir ölü duman kılmak içten caklar, bir ölü sanalanmak azdır darıklar. Kayıkta kalın eldin biz de biri. Kacıba, çıta, kurbun, çırın saklar. Ulu dastan, zalkar manas eposu, dayadalay kırgızımdın darının, sandığından jarattı ameliyosu, yaşap gelen bilge takdırın. Manasçılar, ıyık, alban önördü, nereden çörügü taratkan, el çoğulsa basıp dağan örlördü. Gözümden bey kumar kanbay tanakkan. Kök manasçı çıkkan dalay zamanda. Anın özü el oğunda sanatta. Manas aytkan düngürötüp alamda. Eldin ulu el kökürök sayakpay. Alida, bıraksın düzsün katıp. Bir gündü sultandıra gülüm tartıp. Gürbüğündü diye ağızdan dansın elin. Üzülü ıslanlar. İlk de geç olun cindi cumhur kılıp. Gündüzgü dolup çakkan sırlar aytıp. Bu günde urbanın cahil söyleyip. Alako asman benim denge deşi. Bıdırı gökürüğün boy deşi. Manasın elişinde elizliktir. Talaşlar ayrıla bülbü demiştir. Elçi bölümce bağlı. Eva kanıt gölgündün izin çalıp. Elçisi kavuşu akın çok koy. Salıp.
Oğlu zar bolongun sürpüsü, yaşamın kadınızı içi canı. Akşadan kumuz benim yum çalıp, cübbüşü, elmas. Caz nesli, öz yeteneğini baskan, ayrılmıştı, kaç cazdan nurca çıkan, bir davuş yok, yalnız sanacaklaşan, akılla, ömür böyle insanlar. Akıllı gözlüğündür, suyu yolda, azatçı yüklüğündür, yıl oynuğun, ay oynuğun aşıktır, yaşlı gözlüğündür, elbisinde, eli çürük arasında, azatçı, ben kaçalma, kaygırma, sen tüketme, ağız yolu, caddede, sürgün olsun, ömürlü kaldırma, sen tüketme, uğradığından ayrılıp, bozur kaldı, uhbandan ayrılıp, ay dişinin sır vermesinince gülüp, ısır yaşka, yedim yolu kaygırıp. Bir vakit, koçun ağaç gidip sayran, sapırıp sarı kımız suynet bayran, den jaylav, köyde sevip жатқан şakta, var mıydı, el alaşıp sevgi arman. Bir vakit, kara duman aldı şulkan, ötken gece kalmadı kolu bulgan, gözden jaz, жолынан таяқ айырылған жол, zaman anı genç. Onları zaman gidip tınday baskan, deydi o, ötken günüm oydan tasta, sen zaman, men jaksımın degen söz yok. Bir şey, buna da aşık, kanday edilmişim. O kanday kara duman ortalıktan, bu zaman, o bu bilim zamanası, Özbekler bilimli doğum dikimizden. Кыргызстан 1901 жылы 10 сентябрда Ысык-Көл обласынын Чырпык айылында Дайкандын үйлөрүндө туулган. Атасы жасында орус тил мектебинде окутуп, сабатын ачууга көп аракеттер жасаган. 1916 жылдары өркүн аттуу апатта эл менен кошо Кытай жерисине качып барып келген. Анын алгачкы кыргыз тилинин грамматикасы, окуу китеби, чоңдор үчүн алифбе, эне тили аттуу эмгектери Арида болсо илимий жаатында салмактуу орду бар болуп. Иосиф Сталиндин 1937 жылдары эл душмандарына карата чыгарылган буйругунун негизинде СССРдин бардык жерлеринде бул буйрук катуу күчүнө кирген. Касым Кыргызстанов 1921 жылдан тартып улутчул, контрреволюциячыл, Алаш Орда уюмунун активдүү мүчөсү, ал эми камакка алынган мезгилде Социал-демократ партиясынын мүчөсү болгон деген жалган жалаа менен аттуу өкүм чыгарылган. Ал тургай Иликбоздун айрым чыгармаларында окутууга тыюу салынып, 1991 жылдан кийин гана мектептердин окуу программасына киргизилген. 1938 жылдын 1-январь элдин баары жаңы тили, жаңы мектебине чыгып жаткан кезде Касым Кыргызстановдун алдында белгисиз болду. Дал ушул күнү ага расмий түрдө айып тагылды. 1938 жылдын 5-ноябрында СССРдин жогорку аскер сотунун жабык жыйынында күнөөлүү деп табылып, атууга чечим чыгарылган. Өкүм 1938 жылдын 8-ноябрында аткарылган. Бүгүнкү күндө Иликбоздун аты ыйгарылган Борбор калабызда көчөлөр, мектептер, ал тургай Каракол шаарында университет ачылган. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын тунуш президенти Аскар Акаевдин жарлыгынын негизинде 1937-1938 жылдары Сталиндик репрессияга дуушар болгон Кыргызстандын жарандары толугу менен акталып чыккан. Касым Кыргызстанов өзүнө эстелик тургузуп кетти. Ал эстелик кыргыз эли канча өмүр сүрсө, ал дагы ошончо сүрөт.
Keyingi jıйынтыктоочу сөз Кыргыз тили кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты доцент Жумагул кызы Айнурага берилмекчи. Саламатсыздар, урматтуу эстештер, урматтуу окутуучулар, урматтуу студенттер, бүгүнкү иш-чарабыздын кеченин катышуучулары, кыргыз тили илиминин негиздөөчүсү, кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, драматург жана коомдук ишмер, биринчи кызыл профессор Касым Тыныстановдун 120 жылдык маарифесине арналган кечебиз бардыгыңыздарга таасирдүү сезим калтырды деп ойлойбуз. Биз адаттагыдан башкачараак форматта бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү пандемияга байланыштуу биз онлайн окуп келе жатабыз. Ошого байланыштуу дебат, TEDx деген стандарттан сырткары бүгүн ушундай кечени уюштуруп отурабыз. Бардыгыңыздарга таасирдүү сезим калтырды деген ойдобуз. Ошондуктан жалпыңыздарга, жалпы катышуучуларга өзүмдүн атымдан, университеттин жалпы жамааттын атынан чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Анан дагы баса белгилеп өткөн нерсе, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Жолдошевичке жана ошол эле мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядан келген конокторубузга атайын убактысын бөлүп, жана ошол эле Zoom формат аркылуу бизге онлайн катышып аткан көрүүчүлөрүбүзгө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин тил маданиятын өнүктүрүү секторунун башчысы Дилнара Өмүтбековнага анан дагы баса белгилеп кетчү нерсе, биздин Кыргыз тили кафедрасынын жалпы жамаатына, биринчи курстун студенттерине, ошондой эле эң баса белгилеп көрсөтчү Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актёру, мына бүгүнкү биздин спектакльди сценарийин жазган, койгон режиссер Өмүрбек Израиловду чакырып койсок. Сценарийин жазган, койгон да режиссер ушул. Биз сиздердин талабыңыздарга таазим этебиз. Келечекте биз дагы сиздер менен көп кызматташабыз деп ойлойм. Жарыктап чыгып бир сүрөттөшүбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Политех университетинин жалпы жамааты. Бизде Кыргызда жакшы сөз барбы, өргөндөр эскертмейинче, тегилдөрдү бакталбайт дегенче. Андыктан биздин мамлекет өлкөбүздүн түптөлүшүнө, мамлекетибиздин түптөлүшүнө зор салым кошкон биздин чыган акыл агаларыбыз, эжелерибиз бар. Ошол эле сиздер атына жүргөн Исхак Разаков агабыздын деген эмгектерди жасап алган. Ошол адамдардын баардыгы ушинтип биздин университеттерде эскерилип, балдар ал кишилердин ким экенин билип турса, сахна аркылуу көрүп турса, бул чоң жеңиш деп ойлойм. Ушул эле инсандар жөнүндө коюлган спектакльдер бардыгыңыздарга белгилүү болгондой Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын репертуарында дагы жүрүп турат. Ошол жактан дагы биздин тарыхый инсандар жөнүндө маалымат алып билсеңиздер болот. Бардыгыңыздарды чакырып Жана сиздин жалпы жаш актерлор командасына бардыгына терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Жалпы катышуучулар бөлүүчүлөрүнө терең ыраазычылыгыбызды өзүмдүн атымдан дагы бир жолу, кафедрамдын жалпы жамаатынын атынан, университеттин жетекчилигинин атынан ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Чоң рахмат көңүл Бүгүнкү кечени жыйынтыктап жатып, өмүр бизден өтүп кетсе, элимдиктен эскирсин деген Алым Токонбаевдин тарыхый таамай айткан сөзү менен элге табигый мурас кылып калтырган мекени, өсүп келе жаткан келечектеги муундары таазим кылмакчы. Ушуну менен Касым Тыныстановдун 120 жылдык маарифесине арналган кечебизди жыйынтыктайбыз. Келип көңүл буруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз.
Thank you.